Hello muntina namite ho si limna kahin nei kinun chule tuni khul hado nisim som lakhat sangni le somni langa din jong THUSOH chum ho kukitimes sa kun phun dona anei ki taw hiti Kuki Student Organization General Headquarter General Assembly LAHKHOM muna May nisim som thuma pa jun nisim ni sangni le somni langa phat sunga anum to alanin Hichikin go na thupun do anabolo declaration chu jan hi chun President Domang Ho Kimin amaho officer mi pi head din talang na annei na hi Hichia thupun do jun nisim khat sangni le somni langa ni khwa KSO General Assembly LAHKHOM muna gamne nam sunga mi pi heading le zuidinga anuiza ho hi ahung ki phung do ya ti na hi Hichi ho cha hi le nam political movement hat be che na dinga KSO in village level chena movement thu lang sabding nampi ngai luzo si to ta khana chi khom ding su pi ule naw zo si to keng khana din khom theina dia panhung ki lading a hitai kuki te chen na mun zo sia thimjil na ho kho sa ding a sa ti chu community school ho simpi linga khan to sa ding a na lo angai cha na mun ho sa ding KSO General Headquarter chule aba kai Tichu District City le Branch Block Unit chule kuki nam sunga CSU hozo si lungkitu ta pan LAHKHOM chi khom jing ding KSO Media and Documentation share hi suhana sim hoiding National Media House ho to kigui job na sim hat beding Social media ho tichu X Facebook WhatsApp chule adang dang ho hi nam choi sang na ding le hat che na ding chule phachom na dia manding ti ho hi Tu chung mai leite to ki boina thua Central Bureau of Investigation le National Investigation Agency hon Kukizo milham ho dandi lauta amat jingo to ki sein Kukizo Council KZC in dem na THUSOH ahin bolun hi KZC THUSOH in asaina chun CBI hon arambai tingol mi somna ni ki man ho chu achungwa ngona imane lowa ahin la do tawin hinla Kukizo ho Custody a na lai tin THUSOH chun KZC in alung thailo na thu aphong ovina hi KZC in asai ben a chun tu chungal hi Kukizo ho pad do a hipon arambai tingol le Chief Minister Lui N Biren Singh in atosaruwa Mail hon May nisim thum sani le somne thuma ke pad Kukizo milham ho chunga ahin pad zo wahi Kukizo ho kho ake halin in ake susiin milham ake thata ji chun Kukizo hon zong lampidang umlowa amaho le amaho mail ho akuna kiven na ding pan ahin la panu zo ahi tin KZC THUSOH chun asai na hi THUSOH chun KZC in Kukizo milham ho ke man apam lo na ji chu thubui ahi lo le gal ki chai nai lo him kham nai lo chamna le kinup tu na nai lo gal su dai na dinga ki go na lo Kukizo ho dei la tup ki sei la nai lo am ho ma khuding ima ki sei thei lo chule am ho dinga thudi a vai hop na ki bol lo ti a hi ji KZC na sei na chun phaicham sunga thal ki gu do ho kinung chom kit nai lo arambai tingol ho thal puma mi pi maya chi le wa le theina layo chule audio te ma gal aman apara hi tia age phun do nung zo wa jong gal lamkai en birin sing chunga dan tung zuya ima chi hlanai lo tin asai zo vina hi THUSOH in asai bena chun KZC in ha sat na chum to sarkar thu seile deidan anazuya hin sarkar in Manipur boi na chungchang avai hop dan jong avet jinga hi Kukizo ho chunga dandi lo ta sarkar in na ato jingle KZC in thibbe a ki velo dinga hi tin jong gi na anai zuvina hi Arambai Tingol Army Chief Kanan Kimatjia Arambai Tingolin ni som sat down anako wuchu ani thumchan ni jani chun la do an hitai Arambai Tingol PRO Robin Mangan khoira pamin ban kila do ji chu thudang dang ji dana asai thim god wangin gincha thei thu khat ki hedan chun Biren Singh le MP le simba sana zawba Central BJP lamkai ho to ki mutu dinga Monday nia chu Delhi chi hlona hin BJP Central lamkai hon Arambai Tingol te set down chu nala do sa diwa hi tia ga na ahin nei danovin ake sezina hi Arambai Tingol PRO Robin Mangan khoira pamin THUSOH mi ho koma asai na chun set down ki su chom na ji chum ana sayin a khat na chun
hang tha phep arambai tingol mi hilo hon ban sunga chun arambai tingol te su min si na dingin arambai tingol min mangchai arambai te lunggel to ke to lo deum lo thil chum chum anabolo ve ati na hi anina robinin asaina chun phaicham sung tuili jin milham hon ha sat na chum chum anato tawin hiji chung chuna sat down ki koi ki chun milham hon ne le cha ding hong ki pulu ding ho lampia atang da no min phaichama thilman akal so ve ati na hi chule lo bol per a hi to ke hlonin mi pi hon jong sat down chu chom khat adinga la do theilo hom tin arambai lamkai ho ko ma a hin seyovin hiji ji jong chun sat down chu ni som hinglowa ki wahai a hitayati robinin asai be na chun sat down chu kila do jong le arambai lamkai kanan kilha do to kasia dan to ki to ding ki phin na za chum chum chi lajing ding a hiati arambai piaru pa chun arambai tingol ki sim do na chu thal choya gal bolding a ki gung hilo mail ho chondan le hodan ho khanto sa na dinga anaki sim hin hinla kuki hon mail ho chunga gal a hin pat pharuwa arambai tingol hon jong gamhu na dinga thal a hin do parwa hiati Manipur Home Department in Junisim Gate ni chun THUSOH anabolovin hicha chun Phaicham district nga sunga internet ban ki koi chu government office le healthcare institution ho hope loading a hitai tin a kisezin hinla milham ho dinga ban ki koi wang angai banga chiran lai dinga hi Commissioner and Ashok Kumar Mina Home Department in THUSOH abol nawachun government office le healthcare institution na tonghon identity card sign undertaking le officer deployment order akichayuwa home department comma approver ala zoti ngule IT department ho comma while listing dinga aher sa diwa hi tin akisezina hi zun nisim seginia arambai lamkai khat kanan le adang minga ho CBI le sepei hon anamat zouwa mi pi ki phinna ahung san phat chun azan mamai internet chu ninga adinga valley district Infawis Sobar kakching le Bisnupur sunga government in suspend anabole hi Manipur Chief Minister Louis N. Biren Singh in ani vei na dingin jan hi chun Union Home Minister Amit Shah anakimu pikiri ageti na hi lamkai te ni akimu tu sung hana chun Manipur thu lela din mon le state sunga chamna polu dingdan asai khom hane tin thulut ki mu khachun asai na hi Tulurin asay bena National Highway ho boilowa gari ho alam la theina ding apoy modan asay khom loni akiti hethi khatchu Chief Minister Louis N. Biren Singh le Rajya Sabha le simasana zawba chu Sunday ni khwa chu Delhi a ki ho pi dinga Home Minister Amit Shah ana kol hona hi amani Delhi khopia ki ko ne hi infar khopi le akim vela arambai tingle ho ki phinna to ki se hidin akise jina hi Manipura kun lamkai te ni Delhi alhun zol hanchun ama sa pending in Monday ni la jan ni den 10:15 akun nidan som la khat chan anaki mutu vinahi Birin le Home Minister Amit Shah ki mutu zowa arambai tingol honjong ni som ban anako chu anala do pe vinahi ani vei chan dingin jani ni la alang ni den 3:15 akun nidan li chan anaki mutu kiruvin hechia chun asai ngai bangovin National Highway handing thule tua Phaicham district ka boina ho asai khom kiruvi akiti hichi ke khom na chun Rajya Sabha MP Sena Zawba jong azawi akiti nahi phat sot pi Manipur sunga COVID-19 net na thu anaki sei kha ta lo nungin jani chun numei kumsom ni rathum khat COVID-19 test positive in head do anahi numei nu chu jun nisim ngania test anaki bolahin jun nisim ko test report achun positive hi head do hi hinla ama chu COVID test result ki mu masangin kin khana ding in Hyderabad anachi mantai Director of Manipur Health Service Dr. Chamba Gonmain thuzu mi hokoma asijina hi Director Pan Asaina chun numei nu chu test ki bolzowa Hyderabad azut pe hitan contact tracking detail le travel record ki chin akinei lojin lungim aumi ati nahi Hyderabad mona a in lu na achun ama isolate ake bolin hinla ama ta sa ti chu haldin munjong ake hepun chule achi masanga mi izat ama to anaki sukhata dem ti jong ake hepuitin Dr. Gonmei chun asijinahi Headman lo ka COVID case ahung umthei hi COVID-19 hi abei thingnai puiti he the hi COVID atha ahung umkit hi
a symptom zong masang to bonga a ki hedo pun COVID-19 veile a kila son zong tamei the hi tin chama gon mei chun a sei be na hi koi tabong ata sa damlo au male COVID-19 test ki bolu hanlang mi pi ho zong masanga COVID-19 na len laya ki vian na dinga khut sop jing ding mi tam na la mas ki tu dinga thusu an ki bol chu azui ki divin gon mei in tip na aboli na hi achi sa kumsani le somnia pa somni ni sunga Manipur sunga mi lakhale sang somni COVID an veuvin mi sang ni le zakhale somni le kuin thina atu vetin gon mei chun asizina hi chule geldo theichu India COVID-19 active cases hi sang gup le zakhale som thum le thum ana phatan chule tu nai cha chun zathum le som se gi le gate cases tha mu be hi hichin na to ki sei case hi Kerala atam panel ain chule abanin Gujarat le West Bengal hi chule nidan somni le li sung ka in mi him go bin thina anatu ina hi Committee on Tribal Unity Defense Kukizo Village Volunteer Sadehu Sakun meeting dia her sathu pun ke mon asaina chun ahung lung ding jun nisim somle ni sang ni le somni langa ni khole haipi khomuna ke ho khom na ding a hi tin her sathu pun chun asaina hi tu son asai bena achun hechi meeting a hung zaw ding ho chu a hi le Sada Hills Kangpopi District sunga khohosa Village Authority chule wa chairman ho zosi pangche ding chule khoki hal hai han ke hal lo la he zong le ke ma zong khone khohosa ka hi ti zosi boina khota zong le thon lowa pangche din tip na a hin neun chule iti hama khohosa a hi lo wa chairman panalo aum khunung le koima oimo achan thei lo ding ama man mo a ke pu ding hi tin tu su ki mu chun a sei na hi Manipur State sunga meitei le kuki ki ka gal aum to kilhanin highway blockade gale tuzia thilman izar ham anakhangin hi hichihola ahin ade seni infarveli sungle chora chanpur atong khal he na hi aji chu National Highway 02 le 37 hi apha se tabangin khain anumin thilpu truck honjong hasara tampi anato vinahi hichikiu hilovin tu tha ku hazu jin state sung ade in Farveli sung tui ali to kelona National Highway ho munchim jin thilpu truck izan ham atang denin chule ne lacha kiu hilovin emergency supply medicine lampong jong haten atong khai na hi hichitui li to kelhon hin milham adia nisi ane ki hol kailanga thilzu ho ki hin sura ding haten atong khai na hi chule gan thei hasan na aki beijing to kelhonin mi pin state sunga kilung khat chamna kipum khat auma chule thille lo alhun na ding mun thun sa dingin nge na sangta anei tawena hi chule tu nai chan jong arambai tengol te ni som banjin highway ho jong chi sa lovin an tan hi chi hin in far phaicham sung hata ato kha hi dan mu the hi Committee on Tribal Unity Officer kon THUSOH kimun asaina chun ahung lung ding jun nisim som la thum sang ni le som ni langa ni khule go to general body meeting go to administrative office Thomas Ground kangui muna ding a hi tin THUSOH chun asaina hi THUSOH na sei mena chun hechi meeting a hi go to executive member zosi T2 Relief Department Women Wing Medical Media Legal Share Prayer Share Finance Defense Advisor Data and Documentation Share chule joint artist ho zo sin pan ala che din ko na ani ne hi chule hechi meeting a hi achi saphada na ke tong do ho velvet na finance le administrative sim hoiding activities report chule makhwa to gon ho jong sei khom na ding a hi dan THUSOH chun asai na hi K3 kiti kuki khanglai ki loi khoma kun kuki lamkai ho hi nga lekha thot ki mu chu a hi le Jamta kuki lamkai CSO Human Right UPF a hi lo le ke no ho zo si koma thu do tham khat ahung ki bolin nithum nili sunga hin hil chen din het sa na hiwi khat na kuki te idemano hi ipiham Nina separate administration from Meitei and Manipur a hi le ibola na letter head le na siluwa Manipur pangjing na lai ham Thumna democracy gama ahat pen chu public movement a hin nam sunga lamkai hon EPIT le public movement na dodal jing ham lina nam sunga gal hang ho le eloquent jem ho ebola na thei dawa government sipe ho na pi do jing ke ham ole lamkai hilowa high treason zo na hiu ham nga na chen khom pi merma hon
foreigner, immigrant, refugee, tenant chule adang-dang 80 zinguwa Ebola historicalia reboot na bolzi lo uham. Abol the ho sumang ding na gunjing sanguwa. Patia na kyo piwa na za ahilo le na manchawa pha hilo ham. Gupna Ebola ancestral land chu dignity to na le uham. Ancestral land nei lovin hoi langam tum na thu muham. Sagi na Ebola kuki gam hi abe amail ho ko na zo do zinguham. Vetsa na chivu tu Chandrakilti Park more for installation of King Nara status Howlin Pai for smart city chule adang-dang. Asay ben atsun. Any man who shares land shares the future of his own children. Gate na demand of union territory with legislature gam hope tichu. Gam hope chu hoilai ka ham. Kuna KNO ahilule UPF Constituent Unit different organization ho hin. Nam pi ding gam na bui piu ham ole na operation area ho na bui piu ham. Mi pi ding gam dar na hiu le mi pi to Ebola ki ho to lo na hiu ham. May hite khu achinga thi ali na lal ahar apaw. Aho awai ki ho tu chadova ama pana thei cha pan ala o hetan. Ipidia nang hon nam sunga achinga thim ahar apaw ho na thet jing ke ham. Gam dar hiu ham din mun ki chu hiu ham tin tu phun chun asai na hi. THUSOH Tribe Council Gen Headquarter in Thupun Hinne. THUSOH Tribe Council TTC Gen Headquarter in Meeting Resolution number 1 May Nisim Som Nilali Sang Nile Som Nilangale Resolution number 1 Jun Nisim Som Sang Nile Som Nilanga Meetinga Kisei Khom Cha Hile Kukinam Sim Tum Nadinga KREF 10 Sang Nile Som Liapat Kim election sile Kuki Sim Thauti Tia Tribe Ju Si Zaudinga Sang Nile Som Nilali Sang Nile Som Lagile Sang Nile Som Nilania Chini bonoi to ahong vai kunjing keji uvin Sang Nile Som Nile Thumin TTC injong Sulai Silpi to Kima anaki lut panena hi Kim to phat ichen ham ahong ki vai hopna Kilam kaidan hian Hindan le lungpudan ho Kukinam pi khantu machal na ding Aki mulozi Kim hi sim tha hi kitoka Jun Nisim Som Sang Nile Som Nilanga Meeting Resolution number 1 Dungzuya THUSOH Tribe Council hi Tumun gin hozia Kima kuna ki kang se photing a hitai ti hi Ngailu rum ta THUSOH kuki speaking hozo si headinga hechitu phun hi hungki bola hi Kim kilam kaina hi kuki nam pi hu tup na dingle khantu machal na ding to goni macha ompui Kim ki vai homna transparency amlo ki hilovin Kim hin a constituent recognized tribe nil thumse sun hole kuki mi pi a hopon Kim executive member hole ama noi za ki khailha kuki min pwa ki loi khomna lamkai hobo a hi dan mu china hi constituent recognized tribe khar hi nan TTC in tu ni chen kima kunin imacha chanvo le thu seina the platform le space a ki nei pun meeting a ki chi jong le a head phalo mi danin a ki umi Kim ki vai hobna sumle pai tichu finance lama nami pt talo constituent tribe honjong imacha a ke pon chule hitabang political movement nei laita plan and policy imacha umlowa press release mai maya koki political movement chipi na nuiza ki khaila apha chumna umlowa hi MP local development fund 2.6 crore udang naudang ho hoblo hela TK speaking area bowa kisungla ki ti hi kim ki makai nahi kuki nam pi ngailu a hipun sum ngailu zo a hi ti hi TTC pomda nahi TTC in constant tribe khathina kima ki sol TTC representative pa jong tu ni chen appointment order hian representative khathina rights and privilege pe hi khapon chule kejesia dinga TTC representative ki sol honasan asuboiza kimlam kai ho apano hin Kim hi kuki nam pi ngailu a hi poiti hi muchi nahi kuki ten political movement pute pate khanga pa tu ni chen giza ki ni hi to kilhana kuki ki ti hi ipithu umjong le tribe bola ki bol thailo helding a hi tribe level la kuki min ti chu kim a hi lo le ki ICN represent a bol jing ke hi ipi ki bol na ham khangtha lekha thim le kuki leader hon ipi na bolu ham thado compound hon su che kino ma hitai TTC in Supi Ulan now recognized tribe Josi, I Mol Jo, including Mati and any Kuki tribe Hoto. Kuki Nampi Hanadinga Kipang Zing Ding a he. Yam Tia Kim Kilam Kainahi, Angai a he zing ding le. Supi recognized tribe Alung Lu Cheng To. Nupni Dani Han politics to his own le. Kitu Nathay Dinga political movement his own le.
din khana din khom theina ding platform dang khat ki siam dinga hi chunga thumun gin hole kilul ho hi lungil ta en kukinam pi siam tu theina dinga lungil ta ani gel chi dinga tip le het sa hi waiting thadu tribe council general headquarter information and publicity a kun thu phun chun asei na hi tuni khwa dinga thusu la khop chum ho kukitimes a kun phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti